Nós vamos anunciar que mãe foi amado Luis, Luis. Luis, quantos anos você tem? 9. 9 anos. E nós vamos escutar Jesus com Luis que gosta nós. E dia awe kita vai com a bolsa dia cria uno que era perdonar. Un día Pedro apunta a Jesús, Señor, ¿cuánto viene este perdonar un rumano a vaya kumi? Diciendo que era suficiente. Pero Jesús a responder, no, no siete via, pero 77 via sí. E ora Jesús ha decidido dias una historia. Tata di un dia un re qua decidido dia 50 con su criana. E la llama e prome cria. E cria e tata de 60 millones moneda di plata. E cria no tata di sen papaga lo che tata de re. Pese il re amanda pa prendere su casa, su y su proprietà. E ora e cria a carne rudia, i piedi pasenci, e rei ana duele di cielo, e alla che vai, hasta la vise, quel messer paghe e 60 millones moneda di plata. Ora e cria sali e la toma otro cria, putabata de be, 100 moneda di plata. Pese e cria a quelle i ciocche, i grite, Nani mi 100 moneda di plata verde. E otro cria carne rudia, y lo que pateni pasenci, pero el prometría no estaba datin piedad, pese el acuele y las tres y la que pegaba. Ora e otro cria nan awag lo que asosode, nana vira arriba bau y vai conta el rey lo que asosode. Ora el rey escucha lo que asosode y la llama y cria ver. Y avise, vota un male ora va carne rudia y tiene piedad di mí y no exigibu para poder ver mi plata. Comporás y me esposo para otro ende, pese en la seré y castigué te ora e debe ver. Al final de la historia, Jesús avisa a tu multitud, así la mitad de la culota del cielo lo hace cada un divorcio. Na final da história, nossa signa, como não me será assim, mas o outro e ele não me será assim bom, pago. Danke,